ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоъоти ахборо аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Марҷона Шарифова. 15 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай вориди шаҳри Самарқанди ҷумҳурии Узбекистон шуданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Самарқанд сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сарвазири ҷумҳурии Узбекистон Абдулло Орипов, ҳокими вилояти Самарқанд Эркин Турдимов ва дигар намояндагони воломақоми ҳукумати ҷумҳурии Узбекистон истиқбол гирифтанд. ташрифи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Самарқанд аз зиёрати оромгоҳи нахустин президенти ҷумҳурии Узбекистон Шодравон Ислом Каримов оғоз гардид. Дар ин маросим сарвари давлатро намояндагони олимақоми ҷумҳурии Узбекистон ҳамроҳӣ карданд. сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай дар шаҳри Самарқанди ҷумҳурии Узбекистон бо раиси ҷумҳурии мардумии Чин муҳтарам Си Ҷинпин мулоқот намуданд. сарони давлатҳо доираи васеи масъалаҳои ҳамкории дуҷониба ва бисёрҷонибаи Тоҷикистону Чинро баррасӣ карданд. дар рафти мулоқот муколамаи пурмаҳсули сиёсӣ дар соли таҷлили 30-умин солгарди барқарории муносибатҳои дипломатии ду кишвар ва натиҷаҳои бузурге ки таи давраи гузашта дар таҳкими муносибатҳои дӯстӣ, ҳамсоягии нек ва шарикии ҳамаҷонибаи стратегӣ ба даст оварда шуданд қайд гардид. пешвои миллат ба рушди бемайлони ҳамкории ду кишвар дар соҳаҳои тиҷоратию иқтисодӣ, фарҳангию гуманитарӣ ва амнияти баҳои баланд доданд. ҳамзамон ҷараёни мусбати афзоиши гардиши мутақобилаи молҳо тасдиқ гардид ки дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 82% афзоиш ёфтааст. дар ин замина сухан дар бораи мавҷудияти иқтидори калон барои густариши минбаъдаи он аз ҷумла тавассути имкониятҳои бахши кишоварзӣ рафт. дар баробари ин ҷонибҳо ба рушди минбаъдаи ҳамкорӣ дар соҳаҳои нақлиёту коммуникатсия, саноат, энергетика ва технологияҳои нав, дар бахшҳои иқтисодиёти рақамӣ ва рушди сабз ҳавасмандӣ зоҳир карданд. ба татбиқи лоиҳаҳои мушаххаси сармагузорӣ дар ин соҳаҳо низ таваҷҷӯҳи махсус дода шуд. дар ин зимн алоқамандии ҷониби Чин ба иштирок дар татбиқи лоиҳаи сохтмони нерӯгоҳи барқи оби Роғун, таҷдиди иқтидорҳои истеҳсолии ширкати алюминии Тоҷик Талко, ҳамчунин татбиқи ҳарчи зудтари марҳилаи дуюми роҳи автомобилгарди Душанбе-Қулма дар қитъаи Қалъаи Хум, Ванҷ, Рӯшон ва таҳияи лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Хоруқ-Қулма иброз гардид. дар ин робита президенти мамлакат ба дурнамои бузурги ҳамкории ду кишвар дар бахшҳои металлургия, саноати сабук ва хӯрокворӣ, ҳамчунин ба ташкили паркҳои муштараки саноатӣ ишора карданд. ҷонибҳо ҳамчунин доир ба масъалаҳои мубрами рӯзномаи минтақавӣ ва байналмилалӣ аз ҷумла дар робита ба рушди афзо дар Афғонистон табодули афкор намуданд. раиси ҷумҳурии мардумии Чин муҳтарам Си Ҷинпин изҳор доштанд ки ҷониби Чин нигаронии Тоҷикистонро оид ба вазъи Афғонистон ва мушкилоти минтақавӣ вобаста ба онро ба хубӣ дарк менамояд ва омодаи идомаи ҳамкориҳои
همکاری‌های زیست در عرصه امنیتی و تحکیم حفظ سرحدات با این کشور همسایه میباشد. اینچنین جانب چین منفعت‌داری خود را به توسعه همکاری‌های عملی منطقوی در چارچوب مکانیزم آسیای مرکزی و جمهوری مردمی چین همطرفه تاکید کرد. در آخر سرور دولت محترم امامعلی رحمان از سی جین پینگ دعوت به عمل آوردند که با سفر رسمی به تاجیکستان تشریف بیارند. در حاشیه ملاقات سران دولت‌های تاجیکستان و چین در حضور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس جمهوری مردمی چین محترم سی جین پینگ سه سند نو همکاری به امضا رسید. یادداشت تفاهم اوید به تقویت همکاری‌های سرمایه‌گذار در ساحه رشد سبز بین وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان و وزارت تجارت جمهوری مردمی چین. یادداشت تفاهم اوید به تقویت همکاری سرمایه‌گذاری در سمت اقتصاد رقمی بین وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان و وزارت تجارت جمهوری مردمی چین. پروتکل علاوگی اوید به تطبیق لایحه ساختمان قطعه‌های قسماً اساسی مرحله دوم شاهراه دوشنبه کلمه. 15 سپتامبر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در حاشیه جلسه شورای سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای در شهر سمرقند جمهوری ازبکستان با رئیس جمهوری اسلامی ایران محترم سعید ابراهیم رئیسی ملاقات نمودند. سران دو کشور ضمن ملاقات مسائل‌های وابسته به مناسبت‌های همکاری گوناگون جنبه تاجیکستان و ایران را مورد بررسی قرار دادند. پرزیدنت‌ها از روندهای مثبت سال‌های آخر در مناسبت تاجیکستان و ایران من جمله مکالمه سازنده سیاسی و تمایل مثبت معاملات تجارتی بین دو کشور که در 6 ماه سپری شده علاقه بیش از به 116 میلیون دلار رسیده است اظهار قناعتمندی نمودند. قابل ذکر است که این نشان دهنده در سال 2021 به 120 میلیون دلار برابر بود. ادامه موفقانه همکاری پیش از همه در ساحه‌های تجارت و اقتصاد، صنعت و کشاورزی، انرژتیک و نقلیات و کمونیکاسیون، اینچنین در عرصه فرهنگی و گومانیتاری به نفع مردمان دو کشور دانسته شد. در این زمینه به رشد همکاری‌ها میان بخش‌های خصوصی و دولتی، جلب سرمایه، تأسیس کارخانه‌های مشترک صنعتی، رابطه‌های مستقیم منطقه‌های آزاد اقتصادی و شهرک‌های صنعتی دو کشور اولویت داده شد. سرور دولت ما در برابر این از تأسیس گروه کاری مشترک به مقصد استفاده ظرفیت‌های ترانزیتی دو کشور و ادامه همکاری‌های مستقیم میان ولایت‌ها و شهرهای تاجیکستان و ایران از جمله برقراری روابط برادرشهری بین آنها جانبداری نمودند. ضرورت بیشتر فعال گردیدن ابزارهای دو جانبه به مانند کمیسیون مشترک همکاری‌های تجارتی، اقتصادی، تکنیکی و فرهنگی، کمیته مشترک سرمایه‌گذاری تاجیکستان و ایران، برگزاری پیوسته نمایشگاه‌های مال و محصولات و نشست‌های اداره‌های صاحبکاری دو کشور در راستای رسیدن به هدف‌ها تاکید گردید. پیشوای ملت با تاکید به ارزش‌های مشترک تاریخی و فرهنگی مردمانمان نقش برگزاری روزهای فرهنگی جانب‌ها را در قلمرو همدیگر در آینده نزدیک جهت تقویت روابط فرهنگی دو کشور مهم خواندند. در جریان واخوری رهبران دو دولت همزمان در رابطه با مسائل‌های مهم روزنامه منطقوی و بین‌المللی از جمله وابسته به وضع افغانستان تبادل نظر انجام دادند. 15 سپتامبر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در حاشیه جلسه شورای سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای در شهر سمرقند جمهوری ازبکستان با سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان محترم شهباز شریف ملاقات انجام دادند. ضمن ملاقات جانب‌ها مسائل‌های مربوط به مناسبت و همکاری گوناگون جنبه تاجیکستان و پاکستان را بررسی نمودند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان نخست شهباز شریف را به مناسبت انتخاب گردیدنش به مسند عالی سروزیر کشور دوست پاکستان تبریک گفته در فعالیت سرمسئول دولتی اشان کامیابی‌ها آرزو نمودند. در برابر این پیشوای ملت بنابر آبخیزی‌های فاجعه‌بار و خرابی آور در جمهوری اسلامی پاکستان با سروزیر و تمام مردم برادر آن کشور همدردی و تسلیت صمیمی خود را ابراز نمودند. در این ضمن سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان سپاس عمیق خود و مردم کشورش را به جانب تاجیکستان برای رساندن کمک بشری اظهار نمودند. در رفت صحبت پرزیدنت مملکت تاکید کردند که تحکیم و توسعه مناسبت‌های دوستی و همکاری‌های سازنده با پاکستان از سمت‌های مهم سیاست خارجی دولت تاجیکستان شمار می رود. رشد با مرام همکاری ها در طول 30 سال بعد از برقراری مناسبت های دیپلماتی در عرصه های سیاسی، ساحه های اقتصادی و تجارتی، فرهنگی و گومانیتاری و امنیتی مورد ذکر قرار گرفت. در زمینه رابطه ها در بخش های انرژتیک و نقلیات و کمونیکاسیون، وسعت تطبیق طرح‌های وابسته به پیوسته شبکه‌های انرژتیکی و نقلیاتی از جمله کاسه هزار و برآمد به بندرهای پاکستان به منفعت دو کشور خوانده شد. با در نظر داشت تجربه غنی پاکستان، هوسمندی جانب تاجیکستان برای
барои таъсиси корхонаҳои муштараки коркарди нахи пахта, пашму пӯсту истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ, коркарди сангҳои мармару хоро ва истеҳсоли шишаи сохтмонӣ изҳор карда шуд. Бештар фаъол гардидани абзорҳои дуҷониба аз ҷумла комиссияи муштараки байниҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ, шӯрои муштараки соҳибкорон, форуми соҳибкории Тоҷикистону Покистон ба манфиати кор дониста шуд. меҳвари шарикии ду кишвар дар соҳаи таъмини амният беш аз ҳама ҳамкорӣ дар масъалаҳои муқовимат ба терроризм, ифротгароӣ, қочоқи маводи мухаддир ва зуҳуроти дигари ҷинояткории муташаккили фаромарзӣ ва хатару таҳдидҳои глобалӣ арзёбӣ гардиданд. зимни мулоқот дуҷониб ҳамзамон дар робита ба масъалаҳои муҳими рӯзномаи минтақавӣ ва байналмилалӣ ба хусус вазъи имрӯзаи Афғонистон табодули назар анҷом доданд. Сарвазири Покистон пешвои миллатро бо сафари расмӣ ба кишвараш даъват намуд. Сарвари давлати Тоҷикистон низ Шаҳбоз Шарифро ҷиҳати анҷом додани возиди расмӣ аз Тоҷикистон даъват намуданд. мулоқот дар фазои дӯстона, ҳусни тафоҳум ва эътимоди байни ҳамдигарӣ сурат гирифт. 15 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи иштирок дар ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай дар шаҳри Самарқанд бо президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев мулоқот намуданд. дар оғози суҳбат президенти мамлакат муҳтарам Шавкат Мирзиёевро ба муносибати раёсати муваффақонаи ҷумҳурии Ӯзбекистон дар созмони ҳамкории Шанхай табрик гуфтанд. дар мулоқот сарони давлатҳо масъалаҳои мубрами рушди мебаъдаи ҳамкориҳои Тоҷикистону Ӯзбекистонро баррасӣ карданд. сатҳи баланди муносибатҳои дуҷониба дар доираи шарикии стратегӣ ва иттифоқӣ қайд карда шуд. инкишофи минбаъдаи ҳамкории ду кишвар дар ин роҳия ба манфиатҳои бунёдӣ ва ормонҳои ду халқи бародар мувофиқ дониста шуд. ҷонибҳо ба натиҷаҳои музокироти боварибахш дар сатҳи баланд дар ҷараёни сафари охири президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷумҳурии Ӯзбекистон баҳои баланд доданд. президенти мамлакат изҳори итминон карданд ки татбиқи мунтазами созишҳои ҳосилшуда ба ҳамкориҳои ҷонибҳо дар ҳама ҷабҳаҳо такони сифатан нав мебахшад. ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ аз самти афзалияноки равобити ду кишвар номида шуда сатҳи баланди гардиши савдои мутақобила қайд карда шуд. ҳамкорӣ дар соҳаҳои энергетика ва нақлиёт аз самтҳои ояндадори ҳамкорӣ номида шуда аз оғози татбиқи лоиҳаи сохтмони муштараки ду нерӯгоҳи барқи обӣ дар дарёи Зарафшон ба роҳ мондани робитаҳои мустақими роҳи оҳан байни пойтахтҳои ду кишвар изҳори қаноатмандӣ карда шуд. сарони давлатҳо аҳамияти густариши минбаъдаи ҳамкорӣ дар бахшҳои фарҳангию гуманитарии ду кишварро таъкид карданд. ҷонибҳо пурмазмун кардани рӯзномаи муносибатҳои дутарафаро бо масъалаҳои нав ба манфиати ду кишвар номиданд. натиҷаи меҳнати кишоварзони хоҷагии тухмипарварии Эргаш Султонови ноҳияи Дӯстии вилояти Хатлон нишон додааст, ки агар ҳар қита замини обӣ ва лалмӣ самаранок истифода шавад, ҳосилнокӣ зиёд ва даромаднокӣ афзун мегардад. ҳамин аст ки кишоварзони хоҷагӣ мазкур тавонистанд аз ҳисоби фоидаи ба даст омада саҳми худро дар корҳои ободонии ноҳия гузоранд. гузориши ҳамкорони мо. дар вилояти Хатлон ки калонтарин вилоят дар ҷумҳурӣ дониста мешавад ва асосан маҳсулоти кишоварзӣ маҳз дар шаҳру ноҳияҳои ин вилоят парвариш карда мешаванд, хоҷагидорон дар самти кишту парвариши сабзавоту зироат ва полезиҳо аз таҷрибаи пешқадам ва риояи қоидаҳои агротехникӣ ба таври васеъ истифода менамоянд. истифодаи мақсадноки замин дар шароити кунунӣ муҳим дониста шуда боиси таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти хушсифати кишоварзӣ ва ҳамчунин беҳсозии сатҳи зиндагии аҳолӣ мегардад. дар ноҳияи Дӯстӣ низ ба ин соҳаи муҳими иқтисоди миллӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардида хоҷагидорон бо риояи қоидаҳои агротехникӣ заминҳои дар ихтиёр доштаашонро самаранок истифода менамоянд. хоҷагии тухмипарварӣ ба номи Эргаш Султонов 625 гектар замин дошта дар он навъҳои гуногуни зироату сабзавот ва картошка кишту парвариш карда мешавад. дар 300 гектар саҳмдорони хоҷагӣ чигит киш карда дар боқимонда заминҳо маккаи дон, шолӣ ва полезиҳо киш намуданд. риояи қоидаҳои агротехникӣ, истифода аз таҷрибаи пешқадам ва меҳнати софдилона ҳосили баланди пахта, шолӣ ва полезиҳо ба даст омаданд. бо назардошти он ки замин самаранок истифода карда шавад, хоҷагидорон дар заминҳои холишуда кишти такрориро ба роҳ монданд. ҳамин тавр 1 гектар мош, 1 гектар лӯбиёдонагиҳо, 2 гектар картошка, 65 гектар маккаи дон, 40 гектар макка барои силос, 15 гектар шолӣ, 90 гектар юнучқа, 25 гектар сабзӣ ва дар боқимонда заминҳо гандуму пиёз киш шудааст. мавриди зикр аст ки
хоҷагии мазкур соли 2009 таъсис ёфта, дар он беш аз 400 нафар саҳмдор фаъолият намуда бо маоши хуб таъмин гардиданд. Дар пайравӣ ба иқдомҳои хайрхоҳонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалираҳмон ҷиҳати анҷом додани амалҳои ободониву созандагӣ аз ҳисоби фоидаи хоҷагӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8 ноҳия 11 синфхонаи иловагӣ бунёд намудааст. Илова бар ин дар иқдомҳои ободонии ноҳия иштирок намуда бунгоҳи тиббӣ ва қасри фарҳанги хоҷагиро таъмиру навсозӣ намуданд. дар ҳамин замина ҳамчун як маркази савдо ва хизматрасонӣ таъмир гарда барои бунёди як маркази савдои дуошрона корҳои сохтмонӣ оғоз гардааст ки дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода мешавад. дар деҳаи ғалабаи ноҳия бошад бо ташаббуси роҳбари ин хоҷагӣ даромадгоҳи деҳа низ таъмиру навсозӣ карда шудааст. мавриди зикр аст ки гирифтани ҳосили баланд барои хоҷагидорон манфиати зиёд меорад, чунки эҳтиёҷ ба ин намуди сабзавотҳо айни ҳол дар кишвар хеле ҳам зиёд аст. ҳамаи талошу заҳмат ва ғайрати кишоварзон ба он нигаронида шудааст ки бо истифодаи босамари ҳар қитъат замини ҳосилхези диёр тавонанд ки дар фаровонии бозори истеъмолӣ мустаҳкамгардонии иқтисодиёти хонаводагӣ ва дар маҷмӯъ таъмини амнияти ғизоӣ саҳмгузор бошанд. дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва талоши хоҷагидорони ноҳия инчунин татбиқи самараноки барномаҳои соҳавӣ имкон фароҳам овард ки замин самаранок истифода карда шавад ва амнияти озуқаворӣ дар мамлакат таъмин гардад. роҳбарияти ин хоҷагӣ нақша дорад ки боз ҳам дар доираи ҳидоятҳо ва дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалираҳмон ҳамин гуна корҳои ободонии худро идома диҳад. Аҳлиддин Нурулло, Дилшоди Хушвақт, Мақсади Мақсад аз вилояти Хатлон барои барномаи ахбор. нашри навбати барномаи Тилоити ахбор хотима меёбад. саломат бошед.